Inalekan ni teh dengan siratal mustaqim. Tak kira beda orang ingat orang lain, tak ada apa ingat kanan, tak ada ingat tak ada anak ingat kapan. Ada Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Berdepak, berdelake entar ke bini nak. Ben kantang bini lambe ya ni itunya iya. Engkau dia laki ngah apa jan ben? Enjo ben laki si paling fokus ben. Mayura aja kau ibri na ya. Kencer na ben sakoni leken engkau tako ongku sing adu bagus si Allah. Napa saud Nabi ini nah? Aduh pada tako setia sing adu nanti na ben pikir tibi engkau yang pikir be tibi. Pas teh ngak ni galakuna sadu malam. Mila na Pak, cek kala ka bini, cek kala ka anak, sambian bu ibu, cek kala ka laki. Cek karena gara-gara anak kau leben sampean tanorok kabar secuba. Ampun. Ete ben Gusti Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sehingga urusan taat ibadah ke Gusti Allah cek patah kere bakala kalau bentunya benanan ben. Naudzubillah. Kengreng orang secet eja ge ongku salat. Oh diin panika kali palak ben Gusti Allah. Sehingga beni tak andi masalah. Keng ibaringi lek dilum kau dina panika ben Gusti Allah. Tetimon keng kau leben sampian katon odi panika katon tak itu mencumber Pak. Seleko katon melolo ke beuna. Sehingga keng salat tu leben sampian memulan tak pate beres nih kau. Make abe ampun salat tepak sengak geng bekton nasi salah. Sengak geng bekton sebab solat panikah pada ben obat Pak. Kau tu tepak ke bekton lagi ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang secet apangiran ongku ka Allah ben usaha ben ka angkui taat ngalaksanaki parentah Gusti Allah bila mati ya ikan cai malaikat. Allah siapa aku nanti kanjai malaikat kanjai ben malaikat la takhafu tak usah takut je ben jadi ya kena saya kena ben milana pas beda cebu qaddimuni ma yu tuli cabut malaikat tuli bendum kok jong tuli bendum kok ping ti manter kau le ben ajunan nomor setong Farina kelar aja ke solat mulai semakin kau leben aja. Orang sejak ikasokan ika angku itu orang fokus ben Gusti Allah. Faringi kelar aja ke solat tu angku tepak ke bektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa fi kitabiz zawajir, beda keterangan neng kitabnya mana kitab zawajir li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Ahmad bin Hajarin al-Haytami, karanganna Ibnu Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu. Beda pamangkina ulama, beda setong hadis atbuaki man hafadha ala salati, sapa-sapa orang seaja geongku dek ke solat tu. Se kocak aja ke solat pani kebek to na ijaga. Ben syarat rukun na cukan ijaga. Sapa-sapa orang ijaga ongku solat tu
akramahullahu bi khamsi khisalin Fakal epamul jaban Allah kalaban eparing lemak paparing setiti lantaran mulja na ban. Nomor situng yarfa'u anhu dhiqal aish. Fakal yang ka epaelang ban kusa Allah kaberaan dalam kau dia nah. Beni orang asolat tak di masalah pak. Kaulah solat ke tak beng tobeng dan keng mak odi keton tak peti nyaman serengen keton bakun ke ben odi penikah seleko tak seleko nah cande den pak. Seleko tak seleko na odi cande deh. Contoh nikah insyaallah ampun ilang ulang pan sapun apan kali ampun keng karena kak dinto cerita senyesanya tanah. Beda orang belicah, mending ke belicah be. Acelen 3 kilo kurak diri compok ke pasar lenteng. Seentar ke nang ke. Remarin ni jual. Di kulit tanya aki. Emily aki na sepeda mak. Cia tak tahu numpak sepeda aja kok jong. Tinar kah? Mi ano pola. Eko biya aki na barung. Tore beri na modal pun belum bian. Mak le tak ano. Sialah tinah. Kalau apa beda na lah sudah. Sana pakai hasil nama mengambian nih kah pengponanya majelan soko depak tu 50.000 ya tu 50 dia jadi benda atau 50.000 jadi ya hasil lah telo bolo ka 50.000 jadi ya lah nengi dede kau ini aki pak can pek ya Allah tuti saja len 3 kilo entar mule 6 kilo se kau le telo bolo ka 50.000 tapi rasa sokor cek mudeng jember odiin keton cek padeng beda kanca gaula kuruak parlo Paleman dari Jakarta langsung ke Jompok apa rengoning kaula ke toko Wampak ning Jakarta setong ni kemangken parpan toron si biasa na oleh 6 juta 5 juta mangken au ka 2,5 juta ke 3 juta parapan beg anu beg berek gula ke toko setong ni ke musibah can gule pikir ni kasih tasalip ni kasih ka emma pak bede setong oleh 30.000 ka 50.000 emo ajelen 6 kilo etar mole sokor cek mudeng nah melihat kini sepeda tak anda bareng na modal male muka baru tak anda pas bede setong ni ke gula boleh kancah pak empak tu gune Jakarta setong ni ke setoron benirogi pak dari 6 juta oleh na sapenare na au ke 2,5 juta ke 3 juta ni ke kocak berok ben musibah Teti saya 2 juta ke 3 juta ini kapas napa jangan pikir. Beda orang 30.000 cek modern, beda orang 3 juta. Yang kepta arke, ini kan berarti canda dan nabi tibi saya bengodi ni pak. Le orang secet ongkuan ongku solat sebenikah, de ni palak keban Gusti Allah. Dan pada nasa nikah pak. Sampian mun pas andi PC, bon PC na jelas banyak, bon lebih dari cukup, aja lena kam mafi tenang ya. Coba kena ke Jakarta, ayo mangkat tu sakit pikiran dan anak apa bola PC bede bola. Coba sorba aja, mayu bah. Tahu saya pikir 2 kali anak apa bola PC bede bola pak. Diri sorba aja pak katon terus ke Jogja hari nyaman. Mayu
Ana apa pula? Pes saya beda. Leberum mamanteun leken ada setong orang mon Gusti Allah tak toman nying lah dari abeun. Perak ndi pese lekeh. Napa boleh pas dede panikah paringi keyakinan sing ngetop si tak mang boleh atas pun apa si titi janjina Allah. Manteun leken odi nikah. Beni tandi masalah, beda masalah. Keng masalah panikah tak titi lantaran selek ko kaaban. Karena yakin si apareng masalah panikah jet pakun atas edina Allah. Ben si abri jalan keluar dari masalah panikah jet Allah. Manteun leken orang tiga hati panikah. Mila napas beda ungkapan dari Jalaluddin Rumi. Aku mencintai masalahku karena yang memberi masalah pasti sedang mencintaiku. Dan Jalaluddin Rumi. Kiki nikah. Cek saking pematura. Engkau seneng ke saben masalah ya. Engkau cinta katang masalah ya. Karena saya beri masalah ke engkau pasti jet cinta lagi ya ke engkau. Cek saking tak cinta tak beri masalah kok. Sebab Allah saya beri masalah kan kok jadi zat saya maha belas beni seran. Tak mungkin beri masalah ke engkau karena zalim. Enja. Manteun jember orang ada. Ben tak usah ngucap mustahil, Pak. Orang bila ceda deni buka ongkuan nongku panika. Tika tia Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ngake Islam can bodo pengumuman perang ah. Cek saking nika. Abu Bakar ben nyumpeng apa ben? Ka perang re. Kullu mali ya Rasulullah. Dunya na kaula kaot kapi pa kanjeng Nabi. Tak imu mole, tak imu ereken sana pa banyak dunya na tan Pak. Kaot kapi pa. Puto sa pun apa kanjeng Nabi? Islam re puto bende aja perang. Kullu mali. Tak mikir ko abon lahir ko soki ko banyak pesena. Kullu mali. Sakapi na dunya kaot pa. Bini na ben anan benitina na apa ben. Cek saking pamaturan ni Pak. Allah tak kira lopot janji senani ngerizki katong setong kabulan nah. Allah tak kira lopot, tak kira kelopai Allah jadi kabula pada ben kula ben bini ben nak foto. Diri saking pun ya. Kula ben sampian kan enten Pak. Kula ben sampian ni bahkan mang nak foto minta pada ben aba. Nak foto minta pada kula ben sampian ni pun takdir jemper. Tapi orang sejet perasaan nak sedunya pasti beda kekebeteran di lemodi ni Pak. Ajunan andi toko burung paap sana apa bisa os pon. Dunya banyak ketipun apa bisa os. Mon keng perasaan ben pikiran monyi na amunyi dunya kan beda musibah saponi kunduk perasaan. Kiki buru pon. Andi toko pampak setong perak sebiasa 5 juta turun ke 3 juta. Agedep nih Pak. Tanya man tedung dan. Kita ben orang sejet deden nampone palek ke ben Gusti Allah. Sakit jang, ya mayu. Are cet lah bagian sekutu ya tapi. Tada biaya jangan aja ngantar ke rumah sakit. Ijit ari soro saperi berarti ben Gusti Allah. Iya ari lah. Kita ben nyon sapora Pak. Make andi OBC, make banyak atunya. Kipo bakun orang odi ni kamun kailangan Gusti Allah. Make banyak OBC. Ayo ke rumah sakit. Nyari aki dokter terbaik. Nyari lagi tempat si paling fokus, meli lagi obat si paling mapan. Lopot sakoni karesi atau karena ban petugas rumah sakit. Bukti lagi. Tapi orang sejet tak kehilangan pangeran nah, si tak kehilangan Allah nih di lumde nah, tak kincik odi panikapuntan. Tak kincik odi panikapuntan. Ayo lagi ke rumah sakit, mana bisa nikah Pak, biaya nasa nikah. Kau kelara berarti kan si nomor telok, tina pon. Bersabar ya bing, bersabar ya lek kebini nah. Bersabar aba rajik ke seitaning ben Gusti Allah kan si nomor telok. Tahu sa minta si nomor 2, tahu sa minta si nomor 1. Ari ya berarti cit lah si fokus kang ko ben keben. Mari odi ni Pak. Ben beni sesuatu si mustahil dan pada Abu Bakar. Monreng mangken mi tade cika dan pada Abu Bakar. Cuk pas sakapina tunya ne sompeng aki.
Tak usah mengak ka orang secede dena poni pelek kewen Gusti Allah. Tak usah mengak, Pak. Beni tak ada masalah. Keng masalah pani ketak teti lantaran kuntek ben lontor gaya kinan dia ke Gusti Allah. Ingat ni ka orang seced ongkuan ongku. Ni ka sepen tak ben kaula ben ajunan. Nyon sewora, Pak, nyon sewora. Kan elibe libenten kula ni ka makle kaula ben sampian yakin. Odi ni ka beni cung kelaran neka aki pangaterona abe. Bani. Tengok le. Odi ni ka beni cung kelaran no roti pangaterona abe. Bani. Justru odi pani ka cung kelaran nyengket napsona abe. Tore gigi. Odi pani ka beni cung bisaan ngaule napa se kakarep abe. Bani. Odi pani ka cung bisaah kelar nyengket pon apa sih titi cuba ben pangaturuna nafsuna abe. Ani ke sita pak sekutu kita perjuangkan. Kula ben sampian lain. Sekocak odi pocur makin panika mun odi sesuai kala ben pangaturuna abe. Padahal kan tak ngak gini kata. Rasulullah je saking kesokan Gunung Uhud beteti emas je saking kesokan. Tapi kan Rasulullah sadar, Pak, ben pimpin kalau ben hidayah dari Gusti Allah. Rasulullah aja saking yang soki, Pak. Soki. Ketika kaula ben ajunan panikah, eli benten kula. Judul odi panikah, beni judul odi panikah. Kaula ben sampian atoro pon apa seteti katantokna Allah. Beni Allah paksah noro karep kaula ben sampian. Keng orang secet ongku eja ge salat itu buah yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Bekal yang kak ben Gusti Allah sempitah kau dieun. Perasaan sempit dedek yang kak ben Gusti Allah. Saingkeuna masalah tak takar makin cek keimanan, tak takar manyingla pon apa setiti keyakinana ben ka Gusti Allah. Andi pangatero doa. Nika makle pada nyangke nika. Doa anak orang secet ongku iman ka Gusti Allah. Contoh orang secet ongkuan ke Gusti Allah panika telok, Pak. Nomor situng sokor, nomor 2 sabar, nomor telok ridha. Mari odi nikah. Saopama abe andi kaputuan keng kaangkui doa ke Gusti Allah dari bab tunya. Saingkeuna orang secet ongkuan ke Gusti Allah lebih banyak minta bagus abe tunya akhirat. Saya pental milan. Coba saya pakona kiban Gusti Kanjeng Nabi bila mari salat Allahumma ajirna minan nar. Saya penta materi panjanglah dari neraka. Nomor 2 Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saben mari salat nika saya penta. La ilaha illallah wahda nika wiridna. Wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesapun mari asolat ni kasi bayangaki akhirat berat. Saya bayangaki sal mari asolat akhirat, Pak. Jadi orang sejat ongku ke Gusti Allah pasti lebih banyak minta akhirat penting bentunya nah. Saopamah beda orang sejat ongkuan ke Gusti Allah andi kaputuan angin ningi masalah tunya. Doa, Pak, alakoh. Saking doa nah dalam rangka ibadah. Ala konah dalam rangka ibadah. Beni kaangku ini tak Gusti Allah mak lepa de ben karep abe. Abe andi kafutuan penta ka Gusti Allah. Ya Rabb, saupama nikah. Kau leputo 100.000 Gusti samangken. Doa apa nikah, Pak? Beni bermakna ngatora Allah. Saingkeuna siap pon ing dalam dadana. Tang doa pastilah depak ka Gusti Allah.
Saing ke namun 100 ebu seepenta ben sengkok reta pareng kisah tia ben Gusti Allah jadi pasti keng 100 ebu jadi tak ngiba fokus ka sengkok. Tak ada doa tak ada pak pastilah ada pak ke Gusti Allah. Keng mun seepenta sengkok jadi tak pareng ben Allah ka sengkok jadi pastilah beda se fokusan si lain. Teti tak kincek. Teti doa na pera amakna je aba ibadah ke Gusti Allah. Kaulah di kebutuhan makin 100 ebu Gusti. 100 ebu tak potoron berarti jan Allah kok tu sabar ya. Selesai karena beda orang tuntut nafson na pak. Allah tuntut nafsu nyon sebora. Orang si korupsi kak ro pak. Beni orang si tada ikagan na guru. Palor parloh ngalak pesena orang sejut melarat nyari pakan aja nggak abe benak foto nah parlo kecok karena gara-gara memenuhi nafsu nereng sorang nih kah ani kemanus sebing poni tongko kalau benapso nih naudzubillah kengreng orang sejut eja geongku solat diin panika pekali palak keban Gusti Allah sehingga beni tak andi masalah keng ibaringi lega dilum kau dina panika ben Gusti Allah. Jadi mon keng kau leben sampian katon odi panika katon tak itu mencumber Pak. Seleko katon meloloke beuna. Sehingga keng salat tu leben sampian mamulan tak pate beres nih kawan. Make abe ampun salat tepak sehingga keng bekton nasi salah. Sehingga keng bekton sebab salat panika pada ben obat pak, kau tu tepak ke bekton lagi ya. Jangan dokter ni ke 3 kali sehari ni kambian pak, 3 kali sehari. Muncul 3 kali sehari, 4 kali pak. Maki sambian terus sehat dah. Beni sehari guru sita telok pah yontal kalian gulakku. Lelekas depak jan, depak ongku kambian. Alam berzah ni kapah. Muncul 3 kali. Gulakku yang siang lem malam. Tak gening pah lucu tompok. Siti mancer kaula ben ajunan nomor setong farina kelar aja ke salat mulai semakin kaula ben ajun. Reng orang sejat kasokan ika angku itu orang fokus ben Gusti Allah faringi kelar aja ke salat teu angku tepak ka bektona. Nomor 2 seejen ciaki ben caepon Gusti Kanjeng Nabi seejen ciaki dek kareng orang sejat aja gede ka salat teu. Pekali panyinglah wa adzabal qabri pekali panyinglah dari seksa kubur. Seksa kubur ni ka beda. Tapi beni neraka Pak. Neraka lain kieu. Seksa kubur ben neraka lain. Beda setong orang bini Yahudi mator ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ce orang ni ilum kubur seksa. Dan Siti Aisyah ada aku tak tahu mantau je cek beda orang seksa ni ilum kubur ada tak ada debu jadi Rasulullah jadi kubur ya kubur neraka cek saking ane ning Rasulullah ngage Rabu Siti Aisyah cerita Rasulullah beda orang bini Yahudi Rasulullah ki buru cerita cek epon mayit ni ilum kubur seksa Rasulullah debu Kanjeng Nabi ya bener jadi ya esek saja ni ilmu kubur. Saka kapina ke ben ngiding ka seksa na orang se seksa ni ilmu kubur. Manusia berak si tak ngiding. Jadi seksa ni kubur ni kebeda Pak. Manter kaula ben lain ben fitnah kubur. Fitnah kubur ni ka lain pembahasan ulama. Fitnah kubur ni kapetong are ka 40 waris sampai debu kini hadis. Mungkin gara-gara ni ka boleh sibah beda tahlilan petong are ben 40 ni ka. Keng singa kaula panika tahlil, kaula ni ka apa polo, kaula ni ka nyatos. Cek ngangkep tahlilan nyatos pak polo ni ka wajib, kini ka beni perkara wajib, sehingga le. Kini ka beni perkara wajib. Kaula tahlil pak, kaula pak polo, kaula nyat. Ni ka kadang siditi tak itu aliran apa sih bener ki kaula aliran segena gula. Kaula konjengan ka Pak Bolo, kaula konjengan ka nyatos keng senga ce angkep
tahlilan ni ka wajib. Tak ada ni syariat tahlilan wajib ni ka. Cek wajib bagi. Kenging ya tore. Urusan berdesi tanda ke tahlilan tina pokok cek atau karan. Tanda ke pak bolo tina pokok cek atau karan. Keng kaulah yakin. Sebab kullu ma'rufin sadaqah. Saben-saben kebagusan ni ke sedekah. Ben saben-saben sedekah bisa sedekah aki ke orang yang ampun tak ada umur. Bisa. Pada sahabat matur ke Kanjeng Nabi. Rasulullah reng sepo bini dan gula tak ada umur mendadak Rasulullah. Tak sempat asan pesan. Kau le yakin je saking sempat asan pesan pasti berwasiat ke nikah. Kang kui sedekah. Opama kau le sedekah ajeng reng sepo si tak ada umur ke nikah. Rakira buat genging Rasulullah. Iya oleh jangan Kanjeng Nabi. Maka berarti sedekah genging. Keyakinan apa bisaos aliran Islam kak di mabisaos pasti pak membenarkan cek sedekah ni ke depan. Doa kau orang si mati depan. Jika hadis sesuai. Lesi dicar kelacer guru tahlil le diri setong ketok petok Rasulullah tak teman ngalaksana gilakar. Milan memakai orang NU mun pas ngocaki tahlilan diri setong ketok petok wajib salah. Salah. Setong 2 3 4 5 6 petok guru perak ekebay momen, ekebay momentum. Tak ada setong sampai ketok petok kak arwah. Keng perak ekebay momentum. Etap share dari berbagai pamangki ngak nikah dulu kamu. Sambian make doa saben mere maurib, ben ngaji yasin ben tahlil saben mere maurib. Keun nyai ibu tak ambu sakali ya tore. Pokok kenceng, pokok berdewah dana nah. Ajong-ajong orang sanyak benyan kenceng ah. Yang tidak ketentuan ke nikah. Kaulah tahlil gula. Kaulah apa polo nyatosnya ibu. Pada ben konot, orang NU sekali tak oleh ngangkup konot ni ke wajib. Salah mun sampean ngucap konot ni ke wajib. Konot ni ke hukum sunnah. Berarti mun beda orang NU tak konot, tak betal sobun ni, tak betal buntan. Kan jatuh karan bulan konot. Ben reng si konot bani ke bani NU. Imam Malik bani Imam Syafi'i konot. Saya tak konot Muhammadiyah enten Imam Hanafi ben Imam Hambali tak konot. Dia jatuh karan bulan gini ke Pak. Beni mo sih makin tukar bulan konot pun ya. Saya kata oh tu na makin saya jaga apa nikah. Ni kena foto saya tak bejeng sobu nikah. Cak pelor tukar bulan konot. Milan pas beda tebu nak kustekan. Tapi nikmat kopur beda beda. Milan ada tebu nak kustekan jeng Nabi al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kopur ya bisa makna pun kepunan swarga. Kalau sering mator eman kaman. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang secet apangiran ongku ka Allah ben usaha ben ka angkui taat ngalaksanaki parentah Gusti Allah bila mati ya kancai malaikat. Allah siapa aku nanti kancai malaikat kancai. Kancai ben malaikat. La takhafu tak usah takut je ben. Jadi ya kena saya kena ben. Milana pas beda tebu qaddimuni. Mayu tuli cabut malaikat, tuli bendum kok jong, tuli bendum kok ping. Lu ngantos sokompo ya ki pada Jakarta zina. Orang bila sejat katerima ongku ka Gusti Allah kapuru Pak. Malah sejan kula beuk lambekmu wala nagasa. Mak tak mangken kula saya pamati pangeran. Mak tak pandi jalan je benyan kula. Mata pemulai lambek mati kula. Orang yang saya terima Gusti Allah. Yang cik minta terima dia mantar lancing umur kapi. Wala wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminih. Orang secet ongku aja gede kas olat benika ku laku ning ya junun Gusti Allah. Buku catatan amal lai bareng aki ben Gusti Allah ni sekanan. Berdua Pak paki benika.
Beda orang separengaki ben Gusti Allah lebet tanah sekanan ben bede sekacer. Bila sekacer nikatan denaa ben balang. Beki. Ya kita apa? Bila beki ngaku sekacer. Aduh, mak pah kena kagapi toleh senaria. Mak pas tada si cecer dia kesalahan nang koyak bede kagapi ni na wa al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Naga ibu kita kok kepi orang si ala kutusah sebanyak kejangkolangan ke Gusti Allah. Wa yaquluna pada ngucap ke kepi, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh kitab apa ya balangongku la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dari tu sa paling kini ke tu sa paling raja bas bede ke kepi. Yang kok setak ngitak bede giyah. Arya angkau saja tada saksi na berdaga kapi. Epa bodoh mak Arya bas. Bekal berdelaku na sudu malam bani kama. Ben bani kaya pokon maus ben Gusti Allah paranying. Baca kaya tapa ben paranying. Saante romah lok salam tunjang iding ka kapi nga kaya suruh baca kitab bani kama. Bekali bangki laku na sadu malam paneka. Baca baranying. Baca baranying. Sengkok nga ariah tangkel seria bulan seria anu seria. Sampai berdebu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nangyari sa diya, kunci le sana. Siapun ta tanang, siapun ta sokona. Ranying mapunta na kangku itu tisakse na laku ya juna kusal. Tapi bedereng orang secet aja gede ka solat tuh. Kita papani kay parengaki nang isi kanan ban kusil. Nah kay parengaki lebat si kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang seketa beki ngangku isi kanan urus na tak pati banyak ya juna Gusti Allah. Ika boleh kita pa pira iba tahu pengen. Ika ya kita pa. Are din ban kita pa engki Gusti. Ya tu sanaria ban. Janjing ranying. Are tu sanaria ban engki Gusti. Ya aku ni ban kan jatuh engki Gusti. Soju ti ban abti na nyon sapor ada ka ajunan. Paling punta na 5 kali sehari semalam abti na siya lapor raja tu sa ka ajunan. Iya tahu kok. Dari sakapi na nilai ya been ria 10 biki ria perak de 2 saya nilai 6 selain anilai 2 anilai telo anilai situng anilai 4 paling tinggi na 5 keng yoba ben sengkok kapi papa aku sekapi ben sengkok becah cek nying ranying ya me kay ding oreng paring ibetes ben Gusti Allah saing kena tada orang si bisa ngiding ka baca na kitab ni nah kay bajambuang siap David ayolah saya masuk ke surga ni kasakater kempereun Pak ingat ni kareng orang ku laku saya aja gede ka salat tuh saya paharingi kita pengaku isi kanan ada saing kena ngaga itemu je kita bebeki ngaku isi kanan apa ngomongan ha umukrohu kita biya ha umukrohu kita biya ya tang kita payu marasa pesi maja ya le beki ngaku isi kanan ben Gusti Allah Arya marasa pesi maja duri saking perak ke Pak Milan ada Abu Nakus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tada orang ingat kareng lain bahkan Nabi Isa alaihi salam tak ingat ke Siti Maryam kalau pai ke kepi kong langkong ni telok kenengan panikah nomor setong ning imizan ning tembengan tada orang ingat kareng lain kajaba jelas jaja tembengan ka buku sena aban lebih berat penting bentempengan kecubaan na abad. Puro ingat kereng lain. Nomor 2, enalekan na niteh nengi siratal mustaqim. Tak kira beda orang ingat koreng lain. Tada apa ingat kanan, tada anak ingat kapan. Ada Pak. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Bedepak, bedelake entar ka bini na. Beun kantang bini lambe ya ning tunya iya.
Engkau relaki nga apa jan ben, enjo ben laki si paling fokus ben. Mayura aja kau ibri na ya, kencer na ben sakoni leken engkau takoong ku sing adu ku si Allah. Napa saud Nabi ini nah? Aduh pada takok setia sing adu na tina ben pikir tibi, engkau yang pikir be tibi. Pas teh nga ni galaku na sadu malam. Mila na pak, cek galaka bini, cek galaka anak, sambian bu ibu, cek galaka laki. Cek karena gara-gara anak kau leben sampean tanorok ka perkara-perkara secuba. Ampun. Ete ben Gusti Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sehingga urusan taat ibadah ka Gusti Allah cek patakere bakala kala bentunnya ben anan ben. Karena si makala ka ben tunnya ben anak kala. Kau lekan ngojaan. Kau mulai odi tak tuman oning karo bener TSI nggak napa kejaban setong ya cek anak ke kolam renang gini ya noro renang ya mulai cek anak mau nagulur pak jalan dah romakat ben kancana sapa mi ben pinter apa saja begini lebur kau lah ya entar ben baba kok abrui hingki pak. Kau le tak cerita orang. Kau le kalah ke anak pak. Bila kadunga cek ke benar. Beda kadang orang sepo panikah eteta benanan nyon sepora. Pas anan ngocak. Pokon kok menegabin kau tunang ke orkes. Pas ngocak sering sepo. Sering lapangan terona anak. Anak rigentung na ate. Tak terona. Ya. Nas tete. Tadek tos. Tadek tu sekening tempuaki ke orang. Ada. Pas beda potre kau leban ajunan jelas lengaleleng eta itu mo ceuna pamanfaat jelas lengaleleng kekenangan sejata igarida ibn Gusti Allah pasti sangwe ibn kau leban sampean hak lakuna seduma lem yurus ben Allah gini apa kan beun si nyangwi jadi ya saking tak sangwi tak mangkat jadi ja Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni bang sebang baki bang. Mila namun sampian ben kula ni ka alati nabi ni pakarana Allah, mun alati na anak pakarana Allah. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Panapan apa bisa peringaki ben Gusti Allah ka ben jadi pateti lantaran kau ku ngaule selamat ning akhirat. Andi bini sideti lantaran selamat lebet bini ben ning akhirat. Andi anak si selamat lantaran anak ben ku laku ni akhirat. Bareng itunya ben Allah, tunya na ben jadi sing iba selamat ku laku ni akhirat. Sebab setuju napa nika modal, Pak. Modal nika pendeh saya barengaki ben Gusti Allah ka kaula ben ajuna. Nauzubillah. Bareng itunya, bareng foto, bareng bini, teti lantaran kaula ben sampian, teti saksi ku laku kang ku masuk ka neraka. Dek parlawan ni kata. Ada parlawan ada. Wa yamurru ala sirati kal barq tamasuk orang-orang seaja ga ongku dak ka salat ku laku bekal ni teh ning teh siratal mustaqim lekas pada ben kedep depak ada orang ingak gereng lain Pak ada bi sebang muka-muka kaula ben ajuna ni pasalamat saban Gusti Allah banika. Kula tak terwa kerja mun bab ni kata. Kejet lain, Pak. Pengajian ni kerja pun tak kerja jet lain cerita. Keresana jet lain. Keng kula tak terwa kerja mun bab nikah. Boleh saya terakhir wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang saya aja ga ongku dak ka salat ku laku ni ajun Gusti Allah bisa-bisa masuk swarga tanpa hisab. Tandi urusan ku laku ni ajun Gusti Allah. Tore kau leben ajunan pendeka cungkelaran aja ga abe kang ku sejak ku lego. Ko tuna jadwal selain yang menyesuaikan ke jadwal solat. Beni jadwal solat palangala ke jadwal selain. Beni solat palangala ke jadwal selain. Jadwal aku leben sampian ko tuna menyesuaikan ke jadwal solat. Beni solat palangala. Para Rabu sami mulja sagak ditoh panapa si bisa turaki. Tak ada pakai isa dan kula balik mana di minan. Sebab salah serika itu ki pada
Pengajian boleh, pun berjauh dan gula menikah. Keng cet ampun de pan menikah, enten de pak kebeb ampun. Beni keng kana pengajian pun ten keng cet kana de apa. Pun insyaallah ni perpanggian si bakal datang dan gula izin gulu satu kali perpanggian. Yang perpanggian si bakal datang nyon sambung doa kulo sedang melakukan perjalanan malar mancer ipa mangkada selamat ipa pale manajukan parena selamat ban insyaallah. Sagak dito pun apa sih bisa ya toraki korang langkungan nyon semorah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.